Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus 3M, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan tadarus pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, mande-mande Bapak Ibu semuanya, pada kali ini kita masuk juz 14 halaman 262 surat Al-Hijr ayat 1. Untuk kesempatan pertama dimulai dengan Al-Fatihah. Silahkan Mande Zul, Bu Guru. Terima kasih Mande Neti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة
قريب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Maaf Bu Guru, tadi udah Asbi bilang karena kita sedikit katanya kalau bisa seorang 2 halaman saja. Apakah bisa seperti itu? Oh, boleh. Ya. Silakan lanjut 1 halaman lagi. Iya, yang mana? ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن
نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين بسم الله. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون قال Hamaim bukan hamalim ya hamaim ya خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم رجيم betul فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين
laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Nabi ibad Oh, banyak tasdid ya, Malik. Tadi nabbi gitu. bukan ya yang mati amzah. Nabi Nabbi ibad. oh ya. Nabbi ibadi. Malik. Bukan nabi tapi nabi. Jangan jangan ngambang begitu ya. Nabbi ibadi nabbi ibadi. Malik. Masih nabi. Jangan pakai tapi bi. Oke. Terus saja. Nabi. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salama qala Yang punya. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر على أن مسني الكبر فبما متبشرون Astagfirullah. Fabima tubashirun qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbi illa dallun qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atuhu qaddarna bukan tubuh. illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin falamma jaa'a ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun fa asri bi ahlika biqta'im minal layli wattabi' adbarahum wala yaltafit minkum ahadu wamdu haitsu tu'marun wa qadayna ilaihi
الأمر أن دابر ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العامل Nan bukan nat nan. Oke. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Terima kasih. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير
مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إن أنذروا أنه bukan in. An ya, An. an. Dua-duanya an bukan an ya. Di mana nih baik ulangnya? Min iba ya. Ya. Min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Ibu Iis buka mic-nya. Ya. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. Ibu pelan-pelan, ila baladil lam takunu, panjangkan nu-nya. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا
takunu balighihi illa bisyiqqin anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan Ibu, Bu, berhentinya di wazinah, jangan kabuha. Tanggung banget. Itu wazinah ada wakaf di situ. Wal hamira litarkabuha wazinah. Berhenti di situ, Bu. wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lam wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jair walau sya'a lahadakum ajma'in. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa Nah, Bu, min hush itu enggak tasdid sinnya. Min hush syajarabun. Ulang dari minas sama. minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu. Kenapa ditasdidkan lagi? Min hush. Sinnya kan enggak tasdid. Min hush syaro. Jangan hush. Minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarum fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytuna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Ayatal, ya-nya tidak panjang. Ya, A-nya aja yang panjang. Coba ulang lagi, Bu. Inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. La ayatal, jangan la ayatalikul. Talnya itu tasdid lamnya, ya, ditekan ke lam. Coba ulang lagi, ya-nya jangan dipanjangkan. Inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Teruskan, Bu. Kalau waqaf lam alif tidak boleh berhenti. Wan nahara wasyamsa wal qamar. Nah, di situ baru boleh berhenti. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih. Inna fi zalika la ayatil liqaumin ya'qilun. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi zalika la ayatan liqaumin yazakkarun. Ya, ditahan, Bu, tasdidnya. Liqau itu qafnya qaf besar ya, Bu. Jangan likau, tapi liqau. Fi zalika la ayatan Dari in nafi sekalian, jangan fi doang, tanggung banget.
Inna fi zalika la ayatan A-nya liqaumin tidak panjang, Bu. A-nya tidak panjang lah. Ayatan liqaumin yadhakkarun. Inna fi zalika la ayatan liqaumin yazakkarun. Wa huwa allazi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman Terus, Bu. Kalau lama itu ya, kalau berhenti, kalau terus lahman yang ulang dari kulu, ulang dari litak kulu. lita'kulu minhu lahman tariya wa Itu tastakhriju lagi, Bu. Ibu, kenapa ya, tanwin kan wajahnya tanwin ya ditanwinkan ke waw dan juga dengung ya. Jangan taria, kalau taria itu kalau kita berwakaf baru taria. Itu kan barisnya dua itu. Lahman yang dan berdengung ya, Bu. lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Wa alamatin wa bin Nah, Ibu, najmi Bu, Bu, ada wakaf nggak situ? Alamat. Kalaupun Ibu teruskan, jangan tin dibaca. Tiung, dongong lagi itu. Tanwin ketemu waw. Jangan tin ya. wa Jangan di alamat wa alamati wa alamat wa begitu ya, wa ya, boleh. alamat wa bin Ya, boleh. najm ya, wa bin Ya, najm benar, wa bin najmi hum yahtadun. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu fa afala tazakkaru. Afala la yakhluq. Boleh berhenti situ dipantulkan qafnya karena qaf itu huruf qalaqalah karena kalau kita berwaqaf. Coba lagi afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Itu waqaf qala itu ya lebih bagus berhenti daripada diteruskan, Ibu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tazakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ilahukum ilahu wahid
Id, dipantulkan dalnya ya, karena kita berwakaf. La ilahukum ilahu wahid. ilahukum ilahu wahid. Mati total itu Wal dalnya. Ibu mati total, jangan mati total ya, hid. Mantul ya, hid. Pantulkan dalnya karena dal itu huruf qalqalah. ilahukum ilahu wahid. Mati lagi. Hid. Ibu kan Wal masih begitu aja sama Bu, kayak masih baca qul huwallahu wa ahad kan wa juga dal semua ya. Hid, hid. Qul huwallahu ahad. Jangan wahid wahid. tidak mantulkan. Jangan hit mati total itu. Ilahukum wahid wahid. Ilahukum ilahu wahid. Terus nih Ibu Guru. Terus dulu ya, tapi dia laki-laki ya, Bu, dipantulkan. Iya. Wal Bu, tadi hilang sampai mana tadi hilang? itu baris pertengahan Bu, di atas ayat 22. Baris yang ke-8 dari atas. Falladzina la yu'minu, gimana sih Bu ngaji? Saya hilang. Enggak, ini hilang semua, nggak tahu, nggak kelihatan kok ya. Apanya yang hilang? Waladzi tadi apa ya? Wah, habis waladzi. Falladzi lagi. Falladzina la. Di ayat keberapa tadi ya? Kok saya kehilangan ya? Ayat 22 Ibu. Ayat Ya, 22. oke. Iya. Walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharra alaihim minal qawa'id fakharra alaihim saqafu min fawqihim wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Tsumma yawmal qiyamah. Udah Bu. Oh, sudah sana. Ya, sudah. Tsumma yawmal qiyamati yukhzihum
ثم يوم القيامة Qafnya ditebalkan ya يخزيهم. Pak Atam. Qi, jangan ki ya. Tsumma yaumal qiyah. Tebalkan qafnya. Ya. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم Nah, ya, yang ladinya itu ditipiskan dalnya, ya, dilembutkan. Syuraka lazi, jangan lazi. Kalau lazi Yes. itu z yang Pak Ta baca. Lazi lembutkan. Ya. Yang nempel di lidahnya di gigi seri atas ya Bu ya. Ya, Ya, ulang aja dari lidahnya nempel di aina ya. syuraka. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الهدي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Kenapa ditebalkan lagi lam Allahnya? Izirullah. Oh iya, tipis ya. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا linubawwi'annahum Fa'ata bukan ini tapi lanubau. Oh iya, ulang dari mana Bu nih? Zulimu tadi kan? Ya, ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين. Ya, U tidak panjang ya. Ya, Ulang lagi deh. Ya. Boleh. يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله Masih عن tertahan. اليمين. Masih Panjang tertahan lagi. ya. Supaya uzilal. Masih tertahan satu harokat kedengarannya. Coba lagi. يتفيأ ظلاله عن اليمين والسماء سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya, sujud sajadah dulu. Sajadah lillahi khalaqa wa syaqa sam'ahu wa sarahu bi'aulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات ويجعلون لله بنات سبحانه
Wa yaj'aluna lillahil, ya jangan hiban aja, hil ada lam mati di depannya. Coba lagi deh. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. Jangan lagi, nggak boleh dipanjangkan ya, langsung ya. Ulang lagi dari illa litubayin. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة Udah Semiroza, udah 2 halaman. Ya. Asbi. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلك Hasbi, summa kuli ya, bukan kul ya. Summa kuli. Oh iya. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وخفضة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر
إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأبصار والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم Masya Allah. يؤمنون. Ya, Bu Imarianis, buka mic-nya. Halaman 276. 2 halaman ya, Bu, langsung. Ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min an'ami buyutan tastakhifunaha yawma ta'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ashariha asasan wa mata'an ilahin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harrama wa sarabila taqikum. Ya, qafnya ditebalkan, Bu. Ibu sering tipis kalau dari kasrah ya. Taqi. Baik. Wasarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Fa in namanya panjang, jangan fa in nama alaiya. Enggak panjang namanya tadi dibaca. Coba ulang lagi, Ibu. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan thumma la yu'zanu lillahi kafaru wa lahum Lillah. Ulang lagi, tsumma la yu'zanu lilladzi, bukan lillah ya, tapi lilladzi. Coba lagi, Bu, dari Tsumma la yu'zanu lilladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu anhum wa lahum yunzarun. Wa idza ra'al ladzina asraku suraka'akum astagfirullah. Wa
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. Nah, panjang. Kalau dari suraka, alladzina kunna, panjang mana? Syurakauna alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun wa alqaw ila Allahi yawma idhinis salam wa alqaw ila Allahi yawma idhinis salam. Benar ya? Wa idhinis salam ya? Salam wadol. Jangan sampai terpanjang. Ilallahi yawma idhinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaba yawm an sabilillahi zidnahum azaban disamarkan fa ya, azaban fa ikhfa hakiki. Ulang dari zidna aja, zidnahum azaban fawqal azabi bima zidnahum an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah rahmatan wa busyra lil muslimin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ulang Bu. Anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Nggak ada lagi kan? ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Udah segitu aja kayaknya, takut nggak ke bagian yang lain. Langsung Andeh Tati sampai ayat 15 ya. Oke. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية Astagfirullahaladzim. Suara siapa itu? وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم
wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharul lisanul alladhi yulhiduna ilaihi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Arab enggak tasdid banyak, Arabi yang tasdid ya banyak jangan ditekan. Wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Sampai di situ? Dua ayat lagi sampai 105. Ya. 105. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum Ini panjang deh. Oh, ya. La yahdi. Betul. La yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sadaqah. Ya, cukup. Mandeniti udah keluar ya? Ya, sudah keluar. Silakan Bu Iis Salehah Suhailah. Ibu naikin ke atas sedikit Bu, nggak kelihatan wajah Ibu. Tinggiin Ibunya sedikit. Gitu. Man kafara billahi min Bu, tunggu sebentar. Jangan Ibu, jangan man ya Bu, tapi mang disamarkan ke mang dengung ya Bu. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu Ulang dari sila Bu, illa mana kalau man yang itu nggak dengung, jangan tertahan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Coba dari enggak, illa man, jangan tertahan di mannya, tidak dengung di situ. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Wa qalbuhu ulang, teruskan. Wa qalbuhu mutmainnu bil imani wala Mutmainnum. Nah, itu dong hukumnya iqlab. Ulang dari wa qalbuhu dipantulkan juga to-nya. wa qalbuhu mutmainnum bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Ya. Man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim Ibu, jangan ya. sadra. Jangan sadra dibaca sadra. Kalau sadra itu kalau kita berhenti, kalau kita lewat tadi dengung jadinya sadra disamarkan ke fa. Man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Zalika bi annahum sahabbul hayatad. Bu, pelan-pelan ya Bu. Bi annahu mustahabbul
Zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya. Bi'annahu Oh, iya. mustahabbul, langsung dimatikan kelam ya, langsung disambar kelam. Bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allaha Khirati bu, ya bukan khiratu tapi khirati ya. Alal akhirati wa an 'alal akhirati wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Sampai sini? sampai bawah bu. La Sampai dua ayat. jarum Ya, dua La ayat tadi. jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu. Thumma jahadu wa sabaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, tuh. Pak Atta ada nggak Pak Atta? Pak Atta ada di tempat kah? Kalau nggak ada langkah dulu Desmiroza sampai ayat 115. Hanya Asbi juga di skip saja katanya. Jadi langsung aja. Ya, terus Desmiroza. Dulu kalau seandainya nggak ada Pak Atta nanti Yang ada Pak Hatta sekarang masuk lagi. ada. Iya, udah Desmiroza sampai ayat 115 aja. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha. Gimana ulangnya tuh guru? Kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi fa'azaqqa fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul azabu wa hum zalimun. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah
Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman itturra ghaira baghin wala adi. Faman itturra ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Ya, cukup. Ya, Pak Ahmad, buka mic-nya, Pak Ahmad. Pak Ahmad ada? Bu Ima? Bu Ima buka lagi mic kameranya Bu Ima. Bu Ima. Pada kemana? Belum. Ya. Ghafurur Rahim. Ya, silakan Bu Ima Wala dulu sampai ayat 122 ya. Baik. Wala taqulu lima tasifu wala taqulu lima Taku tasifu ditebalkan kafnya ya Bu Ima, jangan taku ya, taku kaf besar ya, ditebalkan. ya Terus Bu, besar. biasaan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وهم عذاب أليم Walahum. Walahum. Mata'un qalilun walahum azabun alim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'd wa aslahu Kecil ya. Wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah falam yaku minal musyrikin syakiran li an umihi tabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ya,
Pak Ahmad. Bisa lagi Pak Ahmad ngajinya. Pak Ahmad. Nggak ada orang. Ada. Lagi main dengan kamera. Pak Ahmad. Tadi kalau klik dong. Oh, Oni ada tuh Oni. Oni aja deh. Oni terakhir Oni. Oni belum baca, biarin Oni aja yang terakhir ya. Halaman 281 ya Oni. Juz 14 terakhir Oni. Ayat 123. Buka mic-nya Oni. Mic-nya dibuka dulu nih. Ya udah. Ayat ketutup lagi ya. Ayat 123 nih. Summa auhayna akhir ayat Suratnya surat Al-Hijr yang suratnya terakhir. Surat Al-Hijr yang terakhir, juz 14 yang terakhir ya. juz 14. Ya, itu akhir ya, akhir juz 14 akhir ya nih. Halamannya Halaman disebut. 281 ya nih, 281 halamannya kalau sama Al-Qur'annya. Ya, sama Ayatnya dari ayatnya 123 nih ya. sebentar. 281. Ya. Ayat 123 bukan dari awal ya nih ya. Di bawah, agak di bawah Ya. dikit. Ayat 123 summa auhayna. Ya, subhanalladzi, bukan. Summa auhayna. Summa auhayna ayat 123 nih. Ayat 123, 123. 123. Summa auhayna ilaika anittabi' itu ayatnya. Udah ketemu nih. Belum, Bu. Baris yang ke-7 aneh dari atas, baris yang ke-6, dari atas. Halamannya Halaman 281. 281. 5, 84, 81. Ya. Ini di sini nih. 281 ya. Baris yang ke-6. Sebelah kanan ya, baris yang ke-6. 6 ini. Summa au Ya. haina. Ya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi wa inna rabbaka layahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatis hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalla. Bukan buah, tapi buah ya. Inna rabbaka huwa Innaka rabbaka huwa a'lamu. Salah lagi. Jangan innaka, inna rabbaka ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman faddalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin.
wasbir wa ma sab wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, sudah Sadaqallahul selesai. azim. Sadaqallahul azim. One dua Kenapa kali tak- tim tidak masuk, One kan tidak bisa kalau tidak ada Neng. Jadi One Oh, nggak ada bilang tolong anaknya. tidak ada tulisan gabung, dia tidak pandai. Oh, nggak ada anaknya tadi. Ya tadi udah dibantu tuh. Nama orang tua. Oh, Makasih kalau Bu. semangat punya maksudnya. Ya nggak Udah apa-apa kangen ya. kita ketemu, bilang sama anak. Kalau tidak ada sekali ini udah sekali teman tidak ketemu ya kasihan juga. Kangen juga ayo nih ya. Ya pastilah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Amal nih bisa hadir, masih bisa baca walaupun nggak banyak ya. Tadi orang 2 halaman seorang, cuma ini udah terakhir masuknya. Iya, Ya. terima kasih banyak. Sama nih. Kita tutup ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Langsung Bu Ima. Bareng-barengnya nggak apa-apa. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah membaca juz 14 pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini akan menambah timbangan baik amal kita di kelak kemudian hari. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bapak-bapak yang telah mengikuti acara ini. Silakan Ibu Guru tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. Doa. Marilah ibu-ibu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta Astagfirullah Astaghfirullah wa atubu ilaik.